Zemlja je završila još jednu rotaciju oko Sunca, a to samo znači da je vreme za nove i šarenolike top liste stripova i knjiga na Instagramu, YouTubeu i ostalim društvenim mrežama, što je zapravo jedino čemu se ja radujem što se tiče nove godine uz ovaj sneg koji je danas počeo da pada. Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Mator Konj gdje pričamo o uglavnom dobrim stripovima, a danas sam za vas spremio tradicionalno top listu od 10 najboljih stripova koje sam pročitao u toku prošle 2024. godine, odnosno listu stripova u kojima sam ja najviše uživao. Ne radi se dakle nužno o stripovima koji su izašli prošle godine, već o onim koji su kod mene došli na red za čitanje. Naravno, ovo je moja lista i njeno jedino merilo su moji lični afiniteti i sasvim je prirodno da se neko od vas ne slaže sa mnom. Što se toga tiče, kad završite gledanje ovog videa, slobodno ostavite vaše liste u komentarima ili ako ste čitali nešto od stripova koje ćete upravo da vidite, slobodno ostavite neki komentar kako ste ih vi doživeli. I još samo pre nego što počnemo, zamolio bih vas da zapratite kanal ako to već niste uradili, a sviđa vam se ovakav sadržaj. I to je to što se tiče uvoda, idemo na stripove. Na mestu broj 10 nalazi se strip koji je Čarobna knjiga izdala krajem pretprošle 2023. godine i sa kojim je jedan od autora, Stevan Subić, obišao više gradova u Srbiji u sklopu promocije. Tribine i crtačke sesije posvećene zagonetaču održane su u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Nišu i na kraju u Kragujevcu, gde je kao koorganizator bilo i udruženje Svet stripa. Sam Zagonetač godina prva je prikvel na film Batman Matta Reevesa iz 2022. godine, a scenario je pisao glumac koji je odradio odličan posao igrajući zagonetača Paul Dano. Priča prati Edwarda Neštona, mladog analitičara u jednoj firmi koja se bavi finansijskom forenzikom. Edward ne posjeduje razvijene socijalne veštine, anksiozan je, povučen i vrlo burno reaguje na nepravde u društvu koje ga u Gothamu okružuju, a uz to počinje i da halucinira. Nadu da stvari mogu da se promene u gradu u kojem vlada korupcija i kriminal daje mu pojava Batmana. Edward idealizuje maskiranog osvetnika i počinje da razmišlja da i sam uzme pravdu u svoje ruke. Scenario je napisan jako slojevito i odlično funkcioniše kao dodatak filmu. Iako inače nisam ljubitelj toga da se negativcima dodeljuju tužne priče o tome kako su oni zapravo gurnuti u seriju zločina jer su bili neshvaćeni i odbačeni, ovde takav narativ funkcioniše jako dobro i prirodno. Dano ukazuje na neki od najozbiljnijih problema u društvu koji isto kao i bolest ako se ne tretira na vreme proizvodi društvo u kome kriminal postaje običajna praksa. Ipak nad scenarijom dominira maestralni Subićev crtež koji je dočarao Gotham na jedan do sada neviđen način, pri čemu je koristio čak i pejzaže svog rodnog Zrenjanina, a davao je i epizodne uloge nekim od naših velikih glumaca kao što su Danilo Bata Stojković, Pavle Vujsić i Taško Načić. Subić polako postaje zvezda svetskog stripa i to potpuno opravdano jer svojim radom razbija kalupe u koje su se ušuškale i evropska i američka škola. Strip za svaku preporuku, čak i ako niste neki veliki ljubitelj superheroja. Fury je jedan od onih stripova koji mi je ove godine priredio nešto potpuno drugačije od onoga što sam očekivao. Mislio sam da će ovaj Ennisov rad da bude neka vrsta bizarne pucačine po Vijetnamu, a ispostavilo se da je zapravo mnogo više od toga. Nick Fury je oficir u službi CIA koga ova američka obaveštena agencija šalje u područja u kojima Amerika vodi direktne ili ratove preko posrednika pod izgovorom suzbijanja komunizma. Radnja se rasprostire na period od sredine 50-ih i sukoba u Indokini između francuskih kolonijalnih vlasti i pobunjenika, pa sve do 80-ih i takozvanih prljavih ratova u Latinskoj Americi, kojima je Amerika svrgavala nepodobne režime. Tako da je Fury, Prođi moj rat, zapravo jedan mali vodič kroz američki imperijalizam 20. veka.
Ennisov scenario je napisan vrlo pametno i nepretenciozno, likovi su odlično naglašeni, a simbolika je prilično jasna, a kritika direktna, iako se nijednog trenutka ne upušta u ispravljanje krivih drina. Crtež je radio hrvatski velikan Goran Parlov, koji je majstor da stvori uverljivo okruženje i da vas svojom stilizacijom potpuno uvuče u priču. Ovde je briljirao, iako ga je kolorista malo saplitao, naročito u prvom delu. Detaljnu recenziju imate na kanalu, a podsjetio bih vas da u Darkwoodu do kraja januara možete da ostvarite popust na kupovinu Furija ako kažete da sam vas ja poslao. Blacksad je strip koji me oduševio još na prvo čitanje u Politikinom zabavniku pre mnogo godina, a Guarnido i Kanale su napravili popriličnu pauzu posle poslednjeg albuma iz 2013. godine i tek nakon 8 godina se pojavila nova avantura Crnog mačka detektiva. Za one koji ne znaju, svet Blacksada naseljavaju antropomorfne životinje, čije su glavne osobine upravo oslikane vrstom kojoj pripadaju. Mimo toga radi se o klasičnim noir pričama inspirisanim starim hollywoodskim filmovima, ali i modernim porukama, a radnja je smeštena u 40. i 50. godine prošlog veka u Americi. U ovoj novoj priči Blacksada unajmljuje predsednik sindikata radnika u njujorškoj podzemnoj železnici. On od Crnog mačka traži da otkrije identitet plaćenog ubice koga je poslao gradski moćnik Solomon. Blacksad pristaje i tako se upliće u prljavu igru koja će izbaciti na površinu i neke stare kosture. Kvalitet priče iz ovog integrala je potpuno uravnotežen sa prethodnim brojevima, jedino što je radnja malo sporija jer se odvija na duplo manjem broju strana, što je jako prijatna promena zapravo. Nema ovde nekih genijalnih kristijevskih obrta, ali priča sve vreme drži pažnju, čemu doprinose odlično napisani likovi sa pogođenim motivacijama i iako sam kraj malo škripi i voleo bih da se sve završilo bez poslednje recimo 2 table. Štimung noara sa sredine 20. veka je takav da ovaj scenarij mogu opušteno da zamislim i kao film sa recimo Gregory Peckom u ulozi Johna Blacksada. Guarnidov crtež je već neka vanzemaljska dimenzija. Koliko god mi se priča svidela, mislim da samostalno ne bi ušla na ovu listu. Ovaj Španac dominira na svakom polju, atmosfera je bez greške, dinamika takođe, a dodatni plus su joj savršeno uklopljeni karikaturalni elementi jer se radi o životinjama obučenim u ljude. Dizajn likova je genijalan, a za kadriranje važi isto što sam malo pre rekao i za scenario, potpuno pogođen štimung starog Hollywooda. Naravno, Blacksada preporučujem svima kao modern klasik evropskog stripa, ali najviše bih na ovaj serijal uputio ljubitelje starih crno-belih filmova, iako su ovde i boje besprekorne. Blago rečeno, ja nisam ljubitelj slice of life žanra i priča o običnim ljudima, možda zato što me obični ljudi koje viđam svaki dan zanimaju malo do uopšte i onda me isto toliko zanima i da čitam o njihovim romantizovanim verzijama začinjenim patetikom. Od drugog grafičkog romana Zoe Torgut, koji je zapravo njen prvi rad objavljen kod nas, Usamljena u središtu zemlje, nisam imao apsolutno nikakvo očekivanja, naročito kad sam pročitao da se radi o autobiografskom stripu osobe koja ima 20 godina i tek jedan objavljen rad. Međutim, ovo nije takva vrsta autobiografske priče gde autor priča o svom uspešnom životnom putu. Ovo je jedna hrabro ispričana priča o borbi sa unutrašnjim demonima, sa anksioznošću, sa depresijom i suicidnim tendencijama. Zoe ovde deluje potpuno iskreno, bez samonametnutih iluzija, bez ulepšavanja stvarnosti sa jedne strane i bez tendencija da sebe prikaže kao osobu koju je najteže na svetu. Njena priča obiluje kvalitetnim crnim humorom i jako inovativnom, a krajnje veštom upotrebom stripovskog jezika, što je krajnje fascinantno za
tako mladog i bez namere da omalovažavam neiskusnog autora. Način na koji ona personifikuje depresiju i grafički prikazuje anksioznost su prosto genijalni. Kao što je Zoe i sama rekla, ovaj strip ne bi trebalo da čitaju ljudi koji su trenutno u depresiji, ali svim ostalima apsolutno preporučujem ovo remek delo modernog stripa i klasiku nastajanju. Zlatno doba je prikvel na fenomenalni serijal iz žanra fantastike Lokot i ključ Joea Hilla i Gabriela Rodrigueza, koji je pretprošle godine bio na prvom mestu moje godišnje top liste. Ovaj prikvel je na istom tragu kao i glavni serijal, s tim što prati verziju porodice sa početka 20. veka, koja koristi svoje ključeve za savijanje stvarnosti u svakodnevnom životu. Porodica se sastoji od 4 dece, oca, majke i deda strica. Kada jedan od dečaka poželi da upotrebi ključeve u Prvom svetskom ratu, porodicu će zadesiti niz tragedija zbog kojih će godinama kasnije morati da potraže nikog drugog do Sandmana. Dakle, ovo nije tek običan prequel, već i crossover sa Sandmanom Neila Gaimana. Priča je jako zanimljiva i autori su uboli duh vremena u kombinaciji sa atmosferom bajke za odrasle. Hill u poređenju sa originalnim serijalom nije imao toliko prostora za razvoj likova, ali je i taj mali prostor maksimalno dobro upotrebio, razvio svoje originalne i odlično upotrebio Gaimanove likove. Rodriguez je standardno odličan, a pripada grupi crtača koji mi na prvu loptu nisu bili interesantni i za koje mi je trebalo malo vremena da ukapiram njihovu stilizaciju. On definitivno nije umetnik koji može u nekom većem opsegu da prilagođava svoj stil, ali mu ovakve priče savršeno leže. Isto kao i sa Furyjem, i na Lokot i ključ Zlatno doba možete da ostvarite popust u Darkwoodu do kraja januara ako im kažete da ste preporuku dobili na kanalu Mator Konj. Ušli smo u gornji deo liste, a na 5. mestu se nalazi još jedan strip koji me potpuno iznenadio ove godine, a to je Punisher Soviet, i još jednom je u pitanju strip koji je pisao Garth Ennis. Radi se o mom prvom kontaktu sa Marvelovim Max imprintom i na krilima tog oduševljenja sam nabavio i sve ostalo što se tiče Punishera iz ovog imprinta. Radnja zapravo više prati sovjetskog Punishera po kome miniserijal i nosi ime. Valerij je bivši sovjetski vojnik koji je učestvovao u invaziji na Afganistan, gde je njegova četa stradala zbog jednog ratnog profitera. Zbog toga godinama kasnije Valerij kreće u osvetu u Punisherovom stilu, a kad dođe u Ameriku put će mu se i ukrstiti sa Frankom Castlom. Na početku čitanja sam bio skeptičan i mislio sam da će Ennis da skrene onaj klasični američki kliše Ameri dobri, Rusi zli, ali uopšte nije bilo tako. Ennis je obradio temu bez ikakve osude na osnovu nacionalne pripadnosti, već se fokusirao na prikaze surovosti i besmislenosti rata, sa akcentom na ratne profitere kao jedan od najnižih oblika ljudskog postojanja. Odlično razvijena i zaključena radnja na malom broju strana i sa velikom količinom brutalnih scena, ali i odlično napisanim dijalozima. Iako se radi o serijalu sa reputacijom klasične eskapističke pucačine, ovaj broj Punishera je zapravo jedan od najboljih antiratnih stripova koje sam ja uopšte pročitao. Pored Ennisa i crtač Jason Burrows me je jako iznenadio, s obzirom da mi nije ostao u lepom sećanju nakon one njegove saradnje sa Alanom Mooreom na Providence-u i Neonomiconu. Ovo mu je jako lepo selo, iako i dalje povremeno demonstrira nemaštovitost u kadriranju i krutost u prikazu ljudske fizionomije. Put Manuela Arsenea, adaptacija istoimenog romana Cormaca McCarthyja, bi zapravo mogla da završi na bilo kom mestu u prvih 5 na ovoj listi. Sve zavisi od trenutnog raspoloženja prilikom sastavljanja liste, a u ovom trenutku ga stavljam na 4. mesto. Priča je smeštena u postapokaliptični svet u kome se
civilizacija potpuno raspala i svako se snalazi kako zna. Ne saznajemo tačan razlog za uništenje sveta, ali se da naslutiti da je reč o nuklearnoj katastrofi, jer nije samo čovečanstvo uništeno, nego maltene sav biljni i životinjski svet. Ono malo ljudi što tumara naokolo je uglavnom podeljeno u plemena potpuno poludelih kanibalističkih zveri. U takvom paklu pratimo oca i sina koji sami nalaze put i sami pokušavaju da prežive, a da usput ne izgube ljudskost. Nadaju se da će naći deo zemlje gde je život lakši, gde se sunce probija kroz oblake i zato kreću na put. U ovom stripu nema previše teksta, ali kroz Larseneov neverovatan grafički prikaz sam osetio maltene svaku emociju poznatu čoveku u više nijansi. Strah, gađenje, ljubav, odanost, radost, bes, tugu, radoznalost. Sve je tu spakovano u jednu priču koja me je potpuno pokidala. Larsene me je kupio sa blastom i samo to bi bilo dovoljno da postane jedan od mojih omiljenih strip autora, a ovakvim radom se, ubeđen sam, kandiduje da postane jedan od najznačajnijih umetnika u istoriji evropske devete umetnosti. Treće mesto pripada najboljoj mangi koju sam do sada čitao i čisto sumnjam da bi neki strip koji dolazi iz Japana mogao da u narednom periodu prevaziđe vrh bogova Džira Taniguchija, koji je rađen po romanu Bakua i Umemakure. Iako sam ga dugo mimoilazio, godinama slušam hvalospeve o ovom stripu i jednostavno je moralo da se desi da ga pre ili kasnije pročitam. Tema planinarenja mi je bila interesantna, ali ne sad na nekom nivou da se o tome napiše strip od 1600 strana i da taj strip univerzalno bude prihvaćen kao remek delo, pa me i kopkalo da vidim o čemu se tu zapravo radi. A sam početak me je odmah uvukao u radnju, jer počinjem misterijom jedne od prvih ekspedicija na Mont Everest iz 1924. godine, koju su planinari Irvin i Mallory nestali bez traga, ali u takvim okolnostima da nije bilo moguće zaključiti da li su zapravo postali prvi ljudi koji su osvojili najviši vrh sveta. Samim tim je njihov nestanak postao jedna od najvećih misterija prošlog veka. Decenijama kasnije, 1993. godine, posle jedne japanske ekspedicije na Himalajima koja se završila tragičnom smrću dvojice planinara, fotograf koji je pratio ekspediciju Makoto Fukumachi luta po Katmandu, glavnom gradu Nepala, i u jednoj zabačenoj radnji koja preprodaje sve i svašta naleti na stari fotoaparat. Isti model koji je Mallory nosio kada je nestao gotovo 70 godina ranije. Naravno, odmah mu se budi radoznalost i uzbuđenje da može da otkrije najveću tajnu svetskog alpinizma. Kupuje aparat, ali nevešto trgovcu nagoveštava da je mogao da zaradi mnogo više. Zbog toga za Fukumachija počinju problemi, ali tako će upoznati Joji Habua, legendarnog japanskog planinara, čija ličnost će ga zaintrigirati i po povratku u Japan Fukumachi postaje njegov biograf i kreće serija intervjua sa ljudima koji poznaju Habua, koji svojim neverovatnim životom postaje zapravo glavni junak ove priče. A ovo je priča o ljudskim težnjama za osvajanjem nepoznatog i prevazilaženjem svih granica. Isto tako ovo je priča o nesalomivom duhu, ali i o nezdravim obsesijama zbog kojih izvanredni ljudi poput Habua ne mogu da imaju normalne živote. Isto tako bi umesto planinara junak ove mange mogao da bude naučnik, pisac, astronaut ili možda neki vojskovođa iz prošlosti. Dakle, nije ovde akcenat na planinarenju kao takvom, već na ljudskom duhu koji tera ljude da osvajaju vrhove. Prelepi Taniguchijev crteži i prelepi pejzaži koje tako dočarava su samo bonus. Ovaj strip svakako zaslužuje poseban i detaljan video na kanalu i to će se verovatno desiti, nadam se, do kraja ovog meseca, tako da ću tada detaljnije pričati o nekim osobenostima ovog naslova, a do tada ću reći samo da ga preporučujem apsolutno svima, bez obzira
voleli ili ne voleli mange. Vice šampion ove godine je neverovatni prsten Nibelunga Filipa Craiga Russella, adaptacija operskog ciklusa Richarda Wagnera. Ja nisam ljubitelj pozorišta, a ni opere, ali sam odrastao na pričama pretežno iz Grčke, ali tu se i tamo provukla poneka priča iz nordijske mitologije, tako da me taj aspekt antike primarno privukao ka ovom delu. Naravno, u startu sam očekivao više od pukog prepričavanja mitova, jer koliko god da me opera ne privlači kao medij, ipak se radi o Wagneru i jednoj od najcenjenijih operskih priča svih vremena. I dobio sam upravo ono što sam očekivao, možda i više. Fenomenalnu priču sa arhaičnim, gotovo antičkim tonom, koja je prožeta filozofijom i upakovana u dramu sa germanskim bogovima kao glavnim likovima i njihovim ljudskim kreacijama. Znalački adaptirano tako da se upravo osjeća arhaičnost koju sam pomenuo, a da opet ne bude teško za čitanje. I opet ću ovde kao i u recenziji da pohvalim Gorana Skrobonju koji je perfektno odradio prevod na srpski. A priča počinje kada Alberich iz naroda Nibelunga ukrade rajnsko zlato od sirena koje su ga čuvale. To zlato ima moć da, ako ga u prsten iskuje stvorenje koje se odreklo ljubavi, svom nosiocu podari moć da vlada zemljom. Alberich je iskovao prsten, a Wotan, koji vam je sigurno poznati kao Odin, ga na prevaru krade da bi spletkario sa divovima. A onda da bi povratio prsten, sa smrtnom ženom će izroditi lozu iz koje će poteći Siegfried. Crtež je bajkovit, lep i jednostavan, a kada se pogleda kao celina, Russell je stvorio jedan od najbolje režiranih stripova svih vremena, odnosno, bar što se mene tiče, od stripova koje sam imao prilike da čitam. Za više detalja pogledajte naravno recenziju na kanalu koja je prilično detaljna i opširna. Za mene je ovo apsolutno najbolje izdanje godine u Srbiji, a pošto će po svoj prilici ubrzo da se rasproda, izgleda da i drugi dele moje mišljenje. A na vrh moje top liste za 2024. godinu ide Porodica špageti, kao celokupan serijal koji su stvorili argentinski majstori Carlos Trillo i Domingo Mandarfina. Radi se o stripu čije je izdavanje započelo 90. godina u raznim argentinskim i italijanskim magazinima i forma epizoda koje se protežu na 8 strana bez izuzetka je upravo prilagođena časopisima. Ponekad su te mini epizode zaokružena priča, ali u većini slučajeva se prožimaju na po nekoliko njih čini narativni luk. Radnja stripa je smeštena pretežno u 20. i 30. godine 20. veka i prati porodicu italijanskih emigranata u Ameriku, porodicu Centobuki, koja je sačinjena od 5 braće i sestara, od kojih je svako otelotvorenje stereotipa koji se vezuju za američke Italijane. Najstariji Amerigo je gangster koji iz dubine duše mrzi najmlađeg Antonija, jer je majka Centobukijevih umrla dok ga je rađala, i Amerigo to koncipira kao ubistvo. Kao dodatni razlog Antonio je i policajac. Francesco ili Frank je katolički sveštenik koji uzaludno pokušava da ostale oduči od bluda i nemorala. Katerina je zvezda nemog filma koja bukvalno sve daje za ulogu. Carmela je na izgled obična domaćica i majka i od svih članova porodice kao da vodi najobičniji, najnezanimljiviji život, međutim to je samo dnevna slika jer noću ona radi kao plaćeni ubica za mafiju. Sama postavka je prilično suluda, a glavni ton je na crnoj komediji, ali Porodica špageti je mnogo više od toga. Narativ je jako slojevit, pa kada se jednom udubite i upoznate likove, vidite da je Trillo ispod svog neobičnog humora spakovao i pravu porodičnu dramu, socijalnu dramu, gangsterski krimić, sapunicu, pa čak i erotski triler i još mnogo toga.
Mandarfinin crtež je upakovan na tablama u takozvanoj kod nas poznatoj Bonelli rešetci, što stripu dodatno daje na filmičnosti i savršeno se uklapa sa atmosferom razdoblja koje autori dočaravaju. Stil je klasičan, dobro kadriran, dobro montiran i savršeno izbalansiran sa scenarijom. Nije Mandarfina neko koga bih uvrstio u neki crtački krem de la krem, ali mislim da se ovde neki objektivno kvalitetniji crtači ne bi tako dobro uklopili jer bi narušili balans sa scenarijom. Kako se serijal bližio kraju, tako je scenario počeo postepeno da gubi na kvalitetu, ali kada se porodica špageti uzme kao celina, ne samo da ostaje odličan strip i najbolji koje sam pročitao ove godine, već i jedan od najboljih koje sam pročitao uopšte u životu. I došli smo do kraja, videli ste moju top 10 listu stripova koje sam čitao ove godine. Možda je ova lista u nekoj meri u suprotnosti sa onim mesečnim listama, ali jednostavno su neki stripovi nešto drugačiji kad vam odleže u sećanju. A i sve zavisi od trenutka sastavljanja liste, jer se raspored na njoj menjao maltene konstantno do samog snimanja. Tako da bi za nedelju ili mesec ova lista mogla verovatno da izgleda potpuno drugačije. Neki stripovi možda i ne bi bili na njoj i zamenili bi ih neki drugi koje danas niste videli. Očekujem vaše liste i komentare na moju listu i na zasebne stripove koji se na njoj nalaze, a podsjetit ću vas samo još i da do badnjeg dana možete da učestvujete u darivanju koje sam organizovao sa nekim od domaćih izdavača. Uživajte i vidimo se neki sledeći put.